салому дуруди бепоён нисори якояки шумо донишомӯзони гиромӣ. Дарси якум аст аз силсила дарсҳои забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 1. албатта ин дарсро як бор сабт карда будем, дар канал гузошта будем, аммо намедонам сабаб дар чӣ буд ки дар ҳамин видео шикоят омада буд ва гирифтем дарси якуми Grammar Time-ро аз канал пок кардем, бигем ки удалит кардем ва дорем дуюмбора инро сабт мекунем ва дар канал мегузорем. хоб аз ин китоб меравем, аз инҷо шурӯъ мекунем. Дар инҷо як гуфтугӯ сар мешавад. хоб аввалан ин касоро мешиносем ки инҳо то ахир ҳамроҳи мо ҳастанд, то ахири ин китоб. Масалан, хоб ин номаш Зое ҳаст. Зое инаш бошад Корки, яъне тути Корки, ва инаш бошад Брейн ва инаш бошад Дев. хоб ин муаллимашон аст. дар инҷо Зое мегӯяд I'm Zoe, this is my parrot Corky. ман Зоя ҳастам, ин тути ман Корки аст. Яъне Корки номи тути аст. ва дар инҷо тути мегӯяд hello, яъне салом. ва дар ин саҳифа бошад welcome to grammar time, мегӯяд хуш омадед ба замони дастурзабон ё замони грамматика бигем. I am Dev, хоб мегӯяд ман Dev ҳастам. ва Brain мегӯяд and I am Brain, we are all friends. мегӯяд ва ман Brain ҳастам, мо дӯст ҳастем. яъне дар забони тоҷикӣ мегӯем ки мо дӯст ҳастем, аммо дар забони англисӣ мешавад мо ҳастем ҳамамон дӯстон, яъне ҳама дӯстон. аммо дар тоҷикӣ масалан мо дӯст ҳастем. хоб инҷо шикоят омада буд, яъне шояд ки овози мо ба як овози дигар кас монанд шояд шуда бошад, ба ҳамон хотир аз YouTube шикоят омада буд. хоб инра намехонем, яъне алифбо аст. ба хотири чӣ намехонем? Ба хотири дар дигар дарсҳо инро хондагӣ ҳастем ва ҳаматон медонем the alphabet, яъне алифбо. хоб дар инҷо тути мегӯяд C is for Corky, яъне C, яъне ҳарфи C барои Корки аст, чунки номаш бо ҳарфи C оғоз меёбад. хоб инҳоро намехонем ва мегзарем аз numbers. дар хондани инҳо ягон мушкилӣ дошта бошед, дар комментария нависед. дар прямои эфирҳо ё ин ки дар дигар дарсҳо ин алифборо мехонем. албатта ки инро дар чанд ҷо хондагӣ ҳастем, яъне касоне ки забони англисиро тамоман намедонанд, метавонанд ки аз чӣ оғоз кунанд. забони англисӣ барои навомӯзон ҳаст дар канал. забони англисӣ барои навомӯзон. ва боз ҳаст забони англисӣ аз китоби интро ҳаст. ва боз ҳаст забони англисӣ аз китоби New Grammar Time 2. яъне чанд папка бигем, чанд плейлист бигем ҳаст. метавонанд аз онҷа ёбанд инҳоро. Numbers яъне рақамҳо. хоб рақамҳо бисёре аз шумо медонед. хоб як бор мехонемшон. 1 2 хоб 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. хоб дигар маъноҳошон лозим нест, яъне ҳамун як дар боло навиштааст ба рақам, яъне як 1 2 2 3 3 4 4 ба мисли ҳамин. Write the first letters and find the name of the animal. мегӯяд якум ҳарфро навис, якум ҳарфро дар инҷо навис ва номи ин ҳайвонҳоро биёбед. масалан, хоб дар инҷа горилла аст. горилла ҳамун горилла мешавад тарҷумааш, яъне маймуне ки ба шакли одам наздикӣ дорад, яъне одам шакл. хоб ҳозир як қалам бигирем.
در اینجا نویسیم که نام های حرف ها رو حرف های اولی این کلمه ها رو نویسیم. خب دویم کلمهش در اینجا insect است. insect. خب insect. فکر میکنم در کلانتر است یا که نه درست است. خب insect یعنی حشرات، همین زن رو در نظر دارد. rabbit یعنی خرگوش. rabbit. خب در اینجا باشد alligator. خب alligator همون چی است؟ تیمساح. alligator یعنی تیمساح. خب یک لحظه. خب دوستان معذرت زیاد. alligator یعنی با حرفی A نوشته می شود. alligator و ماهی یعنی می شود fish یعنی ماهی. خب fox یعنی روباه. fox روباه و elephant یعنی فیل. فیل. elephant فیل. یعنی در اینجا الکی همه نامهای این حیوان ها رو یافتیم. در اینجا چون میگه the animal is a gorilla مثلا gorilla. خب gorilla. Write, draw and find the number. یعنی میگه خط بکش، بنویس، خط بکش و بیاب رقم رو. مثلا در اینجا 6 آمده است، 6 نقطه است و در اینجا خودش 6 نوشته است و در اینجا 2 است. می نویسیم در اینجا مثلا 2. همون حرف همون خیلی کلان است. خب 2 و در اینجا 5 نقطه است. می نویسیم 5 نقطه 5. خب در اینجا باشد 7 نقطه است. خب 7 نقطه می شود 7. خب 7 و اینها رو همش رو جمع کردم در کل. مثلا 6 با همراه 2 می شود 8، با همراه 5 می شود 13، با همراه 7 می شود 20.
خب در اینجا 20 نوشتم در کار. خب 10 دقیقه برای درس جدا کردم که آگاه مانند وقتی درس بود شد. خب یک 5 دقیقه دیگه علاوه کنیم. خب در اینجا 20 می نویسیم. Twenty. خب 20. در اینجا باید که خط بکشیم. اما نمیدونم در اینجا خط کشیده می شود نمی شود. و مثلا 20 جا میگیرد نمیگیرد. خب مثل این اگر خط کشیم یک. خب دیگر وقت زیاد می رود دوستان. یعنی در اینجا باید که 20 دانه خیلی نقطه نقطه بنویسیم و در اینجا علاقه جمعش رو نوشتیم 20. Read the code and find the secret phrase. یعنی میگوید این رمزها رو بخونید و بیابید که در اینجا چی عباره نوشته شده است. مثلا رقم 7 نگاه کنیم. 7 در 7 چی نوشته شده است؟ میرویم با سراغ 7 H نوشته شده است. در اینجا مثلا H می نویسیم. خب H در رقم 1 در 1 A نوشته شده است. خب و 15 در رقم 15 V نوشته شده است. در رقم 5 E نوشته شده است. E. خب مثلا دیده نه رقم 7 H نگاه کنیم. 7 در اینجا H 1 در رقم 1 A نوشتیمش A 15 یعنی 15 رقم 15 V نوشتیم. رقم 5 یعنی 5 E نوشتیم. و مثل همین این وظیفه خانگی برای شما. یا اگر مثلا در پریمیر ایرمونیم اگر خب میتونید که در وقت پریمیر هم جواب بدین یا که کسی که این کتاب رو داشته باشد میتونن این رو همچون وظیفه خانگی کار کنن. مثلا در رقم 16 چی است؟ یعنی در تحت هر یک رقم یک حرف است. وقتی که همه اینها رو پر میکنین کار میکنین خب بعدا چی جمله پیدا میشود. مثلا have خب دوام میخواد رفتن میگه. یعنی اینجا یک عباره و جمله های در اینجا نهفته است. خب در همینجا بله در همینجا درس یکمی این کتاب را یعنی نیو گرامر تایم 1 را خاتمه میبخشیم و دیگر درس هایش در پلیلیست زبان انگلیسی از کتاب نیو گرامر تایم 1 هست. میتونین از اونجا نگاه کنین. باقی در امان خدا باشین. موفق و مؤید سربلند باشین. خدا نگهدار.